Быйыл біз 226 шәккіна артығырақ 26 миллионға продукция етіштірдік, саттық. Шушы продукцияны етіштірі үшін 22 миллион красыл шығардық. Где-то 4 миллион ярым шамасы чиста табыш алдық. Бұл зор цифр түгіл. Чөнки біздің алда дұрыстар көп, бізге яңа техникаласы бар. Біздің прибыль хисабына алабыз, ел кредит хисабына түзеліштер біздің алда тұра. 2016 елда барлыққа келген Рәзил Мусин исемендәге жауаплылығы шекләнгән җәмгыять бүгенге көндә үзенең алдына зур максатлар куеп яши. Елдан ел җитештерү күләмен арттырып киләләр. 2019 елда 1500 гектарда, 2020 елда 1600 гектарда чәчү эшләрен башкарып чыкканнар. Якын киләчәктә мал тораклары тергезеп, терлекчелек тармагын үстерү бурычы да тора, дип белдерде хуҗалык җитәкчесе Зифкат Сәйдгалиев еллык отчет җыелышында. Монда һәркем зур тырышлык салып хезмәт итә, чөнки әлеге хуҗалык бик зур булмаса да авылның тоткасы булып тора. Җыеп әйткәндә, бу хуҗалык туды, шушы Игмәт Абдулла авылларын аякка бастырыр өчен, тотар өчен, шүгестермәс өчен, именно шушында утырган механизаторлар яшәеш уровене каядыр барып эш эзләмәс өчен. Без хәзер уверены, куркасы юк, хуҗалык аякка баскан безнең техникабыз бар. Bizim 450 traktörümüz var, 800 traktörümüz var. Ülke yanında büyük mekanizatörler, eyvetleri geldi, traktörün eybeti kuradık. 3000 arası traktörümüz var, onlar yağma traktörler, eyvet sastayanıyla, kombaynlar, onlar işleken kombaynlar, kombaynlar eyvet, ikisi de. Onlar işlediler. Yağma kombaynla kem işlemediler. 3 yıl oldu, partizanlar gibi. Gittiği жерде iş başlayan ediniz, sizden dürüst başladınız. Жеңіл шәгіні зор борыштарға кредит ағашылмайынша барыбір 3 жыл ішінде техникада топланған, халық та ішлі, зарплатасы да берілі, борышыңыз да жоқ, егініңіз да бар, алдашларға өзіңіздің планыңыз да бар, шышы пландарына тұрмышқа ашарға, шатығызда ақшағыз да көріні. Уборка дейтін уже фонд заработной платы шотланып әзірлеп қойылған. Значит, халық зарплатасын алашақ, дальше да ұйыштырылашақ. 2020 елдагы хезмәт нәтиҗәләре буенча җәмгыять уңганнары Хәлил Шарафетдинов Башкортстан Республикасының Авыл хуҗалыгы министрлыгының, механизаторлар Илдус Хайбрахманов, Эльвир Захидуллин, район хакимиятының механизатор Данис Камалтинов белән водитель Ринат Набиев Авыл хуҗалыгы идарәсенең почет грамоталарына бүләкләргә лаек булдылар. Алин Хадимуллина, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.